Minisita Bahati okugamba ebintu abire narambara abantu abarikujwekera omu ishengero abandorwa West kureba uko barikwenda kukoresa sente za Parish Development Model. Ogwo ashanjire ngu sente zasindikirwa aha miruka omu kyanga eki tizikabahikire nikwe kweta orikwebembera Parish Development Model muri Kabale okushoborera ekyabireho. Konka hakiya kutwababulize ngo ezi sente habwenki ziri akaunti tutarenda kuziha abantu batarazitunga. Batugambira ngo barira ngo banze ngo begese wahurira ngo babanze ngo bagire ki hana ibana batata kire kwashumesa ko barabitwara n'abebembezi abakakiko ka Parish Development Committee nabo bine Bahati nayereka ngu sente ezikuziracererwa abantu abarikwenda kuzejunisa okukira munonga abahingi tibarikwija kuganyirwamu. Tukasondoza twareba ngo ekintu kimwe kiri kuteganisa abantu no kugira ngo titwine sente zo kugira ki zo kukozesa. So twokwata amaka igana miliyoni emwe endijo myaka endi ugundi mwaka igana twaza kumara emyaka 3 twina abantu amaka igana gitwasire hapali anankeji mumuruka amaka 300 inayi turatwagira ki inayi turatwaise. Bahati nayongera ashaba abatura okoresa sente z'ebirungi zaba zabahikire. We want to engage, as His Excellency President has said, in agriculture that is profitable, that will make business sense. And we have identified things like Irish potatoes, we have identified beans, we have identified pigale. Bamwe abatura butwagambaho nabo bayire ko butashemerwa ahabwengera isente zicerirwemo kuba mazere kujanga sente bazita aha account ya parish abantu bagira amasiko go kujya bari kuza kutunga ku kasete agire ki baza koramu bafune mentasa hata kasete kacerirwa nko kuyisha nkabarahinga ibihimba turebe ngo ibihimbo twahinjira mu bwire utari kugira ngo ubundi zitukeho twacererebwe ubwire bwo kuhinga bwahwera. President Museveni mu kwezi kwa kabiri umwaka gw'2022 akatongoza enkora ya Parish Development Model n'ekigenderwa cyo kwera abantu abarukorenda yonka okurugomboro kandi burumuruka kukabagyo go kutunga miliyoni igana kuhikiriza ekigenderwa eki. Gasha kwa Job namanya.